Wih gawat ganti jadi nih. Aduh, gawat kenapa, cuy? Gini not, cing. Cuaca nih jadi ekstrim ganti, cuy. Bencana nih be ida-ida not. Cara di Jembrane, Tabanan, Badung, ayang Karangasem kena, cuy. Kayak ngeri, cuy. Agak di raga nih nu igisan deh di belakang nu. Cing yang tuh cara di Karangasem, nyak cara di Tabanan, bukan di Liu nu makan korban. Ngeri, cuy. Wih, betawang tuh. Wih, yakin besai gati nih ngang di sosial media. Kok nih jani ragu tuh harus waspada den. Pasing cara gitu. Gitu kenapa? Kini nak cari jani, Kang Wang cai kapain melali. Ya apa sing cai? Tata gemidan yang cai. Ija waki ale. Tas keleng. Kang Wang cai aman melali be. Tinggalin ale cuacane. Aman be. Luwung cuacane. Kadang ke ajak cewek cai pesu. Kang Wang di tengah. Cai itu di sisinya kena gemidan cai. Nah, benar Mas Iro. Cara kini cuacanya dah. Hijau kan melali hujan-hujan gini. Dan yang ngajak cewek pesu itu tegali mesti kena gemidan panan lagi. Ini raga harus waspada deh, benar Mas Iro. Waspada soalnya masan kini lah. Tang lemah hujan Mas Iro. Ih, kewah mana? Nah gitu sebuah Kang Wang cai jani kapain melali. Nah gitu. Terus ngomong-ngomong apa nih tuh nih guys? Panci kedas kurak-kurak cer gitu. Nah pang kedasan apa bede cing pesan timpali ke mai masa-masa cing juk pengkot tange panci ini tinggalin nih dong cing punya cing itu Emeh loh. Ini sih ngajak cing masa-masa. Terus tahu itu milu bisa noh. Gini caranya metimbal. lain cing ngomong kelas kena nawakin aku sana ada acara mendadak sih teke timpali mai di juk abang bisa video bagi akhirnya juk gas-gasin Nah minta ngajakin lah bang. Nah, tapi yang busan sih ngajakin sih lagi ngidang sih ada kesibukan apa deh sana. nah bu yuk itu sih pocol lah wakil ngajakin cayu Nah kar mulai pagi gitu nih. Masih petang sih. Jangan main di situ. Mulai pagi. ngamu bu ada yang ngebut jangan nih Ide, sekali janda. Ajan. Nah lali. hujan.